makuma mimalia alia wana vinube wana midawe wana makuma dausu wana midawe wana makuma dausu oba 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 aje asioni mia asioni mia Na mema munyina ajo asama makwa abadi aba Ahenkan 93.3 FM so let's chill tonight with the girl mejidi se wedi asaye pa in your biaga ngwa manje in your biaga ngwa leader send ya kwa invien send ya kwa invien abayima video bia enter mazago Station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Open friend of my mule, Obama, Ononim, dear Makuma Bay. Open friend of my mule, Minyan Taba, come to my cordon G. Now what do you? Minyan Taba, come to this Abronoma, met to my cordon G.
Ebusuafo na mesan amamwajo amamakwa abade aba Odo Ntaban dwumedie eso. Enenso eye meminda foforo ayasan ehie mu. Ewo Odo Ntaban na wageme so se mi tu akomedo nchen edwumedie eso. Enu nti no se wunru wodo nchen dia ene na bomodia na tutumika kan wo ho na kwa wodofo nchen sisi ya. Na se woni ne dada nso dia ene megidi ye se mwatwa monase mwadi asa ye pa. Na ene no mi bisa ye nuanom ma eyerenom awafo ma se anampo se obia woni wodofo ewo ho se de ben pa ne woni ho a e ma woni etimije ne ho ye pa. Ene ladies night last week emema no ebekire won adwen this week nso ema yenso ye bekire ya adwen nti wa utifie mi bisa wo se de ben pa na wukunu ya wani timije ne ho ema kokon do no na e de ben kra nso no wo ya e put you off an brofo no put off na me kai wo se mia mi dikchia me e wo dwumedie ho media eni Awurabena Jumedie nso eye Odo Ntaban ye de bro mimi de bia bra no ndu abode kosi se dumienu ebebo na meka we say yes stream live wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne ye capital letters wo be hu ye wo ho na wa share na wo bi nso benefit bi wudu wa no ama me Odo Ntaban na mabodin na majeso wa se mi tu akomedo nchen wo betimi akomente ade a wo dofo eya ema wani gene ho anampo sa ade a wo hu wo wukunu ho a ema wani etimi egene ho ye pa. Afenso yen WhatsApp any SMS line no eye 0594841044 0594841044. Bobo sena matu petitu akwankwa na mekana seni akwankwa na mienteni ebo na emisema kuma kroma bobo sena matu petitu na mekoswa akai mo say Odo Ntaban dwumedie ena wasunguso a wotie no hwe ena wanna emema ene ye bekire mu ne ye bekire mu ne ntie bi wo ho na ase ya bre no ne ntie bi wo ho ase mu so ye mu ane ye kirekire ye ho no ne ntie bi wo ho a wose o me de ase me ni in the mood oba bi eni ho a woni mood mu na emom ye niema bi ena mo ya aya na sebio ase mo ho hye yesu bi saa no nzi na ya ye bufu mu saa na ye de bomotiri modin no ene ye beka ne nyina ama mo nso moni etimi aba mo ho so na me ye akwankwa na me kan senia akwankwa na me ye no denio debo temi se me kuma kromo bobo sena matu petetu akwankwa na me kan seni akwankwa na me ye no deni ebo na se me kuma kromo bobo sena matu petetu ntimpa no mechia etiefuo nyina baby biara obi biara wo tie yen bia mema no Odo Ntaban yo na baby awo bia wageme so se mi akomedo nchen na ya sadam ase se de bia no munya daje etie ensempa efutusem enkyerɛkyerɛ epa a ema ya wade ejina na ema ya wade ACP na esita na no brebi wo se madam nyame nhyirawo ne wabedwafo fi se na meyire wasesa eniema sa na ya yepese yete no na mensu mani agye ehu se ampa de ye kyerɛkyerɛ wa ha no
yetie na sopem ne yesan so edi ye adwuma enu nti no me brother wo frɛ me kan we kyerɛ me wo yere nyame enhyira ne yi pa se watie na sopem na watimi edi asesa na eboa ebusua ne nso mekɔ na makoma mabedwafo akwaba abedwafo me mamu nyina akwaba na ebusuafo ene no said ye da ye kɔ no ene me wo mama Monica wa ha Dickness 1 ena me wo mama Anointing wa ha ena me wo sister Getting so wa ha na ene said ye me kan last week na ye men's night ene ye women's night ai last week me ma ne be kire omo adwen omo be keka omo adwen kire yen ai ye kan ye boy ye chipa ye boy ye chi abra ba kokra de oso oba odware no nufu ase kora ya de a wochi woni wiasim ai nti ene ye nso ye be kan ye de pa ne hu se nye ma pe ena ye dware a ye ntwitwi nufu ase na emom emema ne bi nso dware a omo nso omo ntwitwi omo kwa akudo nsuro na se nti basa ye nso puti off na mpacho ye nyina ye ho ye de nyame adom yo ye de onyame ase mama Monica ye hia ya che ena ase me frɛ ye no mante oba voice me de ase mo nka metirim tin ase mo nka metirim no do ho ba de a na chese mama Monica. Yes, dear. Me who said that dear ba pacho se bibi aboko de. Nyame adom. E de nyame ase. Daddy, e ma wakwa abo, me gidi se utie ye pa, me ma wakwa aba. Ni baby afri nyina, me gidi se ho boko. Oma Anointing. No. Boko de. Adominanti. Ene de mtimu se mama Anointing abre. Enso still na esese oba. Sister Getty. Esther. Boko de. Boko. E de nyame ase. De nyame ase na ene no niam bebre na ye ba abadwendwen na ansa ne ye bekọ de ye beka ho asem ne kwan so mama Monica mebisa se de ben kura na ema wanigye dada Monica mechia etiefuo nyina ye de nyame ase nso so de ene de ya che yen yesimpanifuo bu baby se bosuma ono betna no na okyerew na chiwade no aka na pede enso akyerew saade ya ade a topic ye topic ehunhia pa yi na ewiase obia ne sene ne su ene ne ban etie saade ye be kasa hu obi mponim na de ban partners bi wo ho ane partner nim na de ban enti wo oba se wo be ma ni nim na de ban a wo betimi a kire ni bi ana wo be ma na hu ni a wo hu woni ho a e ma wani gi woni ho be ma bi a se bi odamu ni e be fa bi a odago ta no ba bi nso etie ba so faransa wa benya partner no unde hu bio inti na ese o ma partner ni hu ni a wo pe ene ni a wo mpe mi obi a mintumi sent kra sent kakra bi fa mi wan hwe ba bia wo kra me mben ho inti imagine se mi die yi na mama mi kuna hu na bia mema nso eye obi o mu fifire pa na tembia se mfifire ono onim se mempe e wo ne ho a saa de we betimi ama mene ne ntem aye basa inti no ntempa no se me mani hu so my dear me de bia senti ya de bia mintimi ngina no kora ne ketwa ne kase nyina mintimi nyina no inti umani hu a no wahu se me yere mpe sent inti bia se mfifire aba me ho anasa atade a hye me kra no ayi wo mu a sent mpa na mesesa inti me ka ne se ya oba bia wo ni ope wo ni kun hu anase ne partner one ne wo ho no ma ma na ni je ne ho metiwei me wo senia
me kun siesie ne ho fa mani eje me wo se ne oye ne nyema fa mani eje ena me hu saade ni bi kran so ansana ye ba be ware ene ne abia ye hu no ye be ware ye no nso no me gusu a ma kire ni bia gusu ka bia e kire no a onu nso ma me hu onu nso ne dia opede ne a ompe inte enyema bebre ebia ne ame me pe no mama action pe na bia ma branso nso ope inte no de eyenyema bebre inte ne tintini ni tietie ma ne se obema nipa na hu mani hu sei ena me pe sei ena me mpe me fo se eba ne saa tembia mu behu se asundwe wo muntam sire wo muntam enije wo muntam inti eye good so me wa partner no ehu ni a openi ni a umpe yo mama yeda say iye pa na mechia Mr. Ebi counselor ena Mr. Eben mechia mu nyina megidi se mutie ye pa last week mo be so pa ye afi na wotwe so ye mo so mo dia enti mo nso mo e wo se ye ma mo hu ne ye nso ye pese de mama kan na busuafo e ye Odo Ntaban djumedi na wasunkuso awutie e wa Ahenkan 93.3 FM eso no ye stream live e wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne ye capital letters na hwe ye wo ho leave comment share na obi nso enhu bi wo ba ho a na mama me Odo Ntaban na me so maje so se me tu akomedo nchen na mabodin asanso aka ho mama anointing no na mama de ben sa na ye memei wo hwa wo mo ya ema yen ema no so ye ni etimi eje won ho na ye kon do wo mo yi yo meda wase na meda etiefo so ase mama anointing na meka sei etiefo muntie ne ye enne mema musumo dia ade ba ko a me ware ye no na mempe ameni nje ho ewo me ku afem se be ma obeda na abenum nsa efi se ahamachi odo no ede na ya ho sepe ebo 3 4 a lese niema ye niema eye ni je pa okay na se wonum nsa na ebo 3 4 na se obie wanum a in fact mint me nti ama me kire me kun tira ne se me dia me pe ene amache na fenso dia ma mani nje ne ho a men kan kon ho bebre ne amache ne se ensana onum no ema sent afi se be ma bia benum bie na benum guinness na benum apio ebo 3 yakona wanum die wo bia emie enya kra odoni na so gina amache je kopra ti me kire no mo hu se de me mpeni afenso atosu mienu ade amani gye no woni se so kwa aduma na du tama me ye aduane a in fact onye amame so titiri se me ofufuo tam ne so ya anyonkofo betwe no enso onkoda o se me kobo amere sai ade we se ma me do no me penasem oniwa na me yayare we na ye bema asadi ese wo ye boa wo yere oba bi be do no kun tawia nya duro eduro ne oho no odo no anu odin esi eduro she mi pa se me wi aduane na mi be di awaka bema ne ba ya no matwema no ten fi se mabre ndi sabre no idware ye bibia wie na me da first shoot no oba me fema ama o say first shoot me fema na me man so mo ni gi first shoot no so oba wa kodware wie no abo powder no wayi wa wem na wo da ho de wo ye dan obetwa dwadwo obesu eni ntini sa me makwan so na me nia wo kan ya na me mre
na me ko dware mbadwuma ho me no na first shoot to me adwuma de menye ani ntire me ma no mo so so oba benya odo de amamo a aya mommo ye wo fie ade ye mo anwumre afise anwumre no brani na modu uko jare u fa u sia u yesei u be wi abedwane ko be se 8 ne sanka u so ni mu a ana u so mi mu a ke bia nka me be 6:30 no na mawie makodware unso adware ye didi ya nkomo nkakra se TV bi ne be hwa ya hwa video bi ne be ye ne anso ye de na de ani je aba nti mema no mesramo de ma yenso ye ni je mo ho ni se mo be boa yen anwumre na munja da meto munja nanti na chinche anwumre fi sese ko no na opon abrefie na be boa wo yere na fe sent no so no munjai eno de ye ntumi yo hey busuafo Odo Ntaban ahape na obetie futu sema eti sei ai yekununom munya da meto munya eyi apetition asetena na momeboa ye mfie fi so oba bre bebre a wo ye den unya ni no eno de sister Getty Esther ede be niema saa na ye hwehwe afiri yekununom ho me da se na mechia etiefo ne adofo nyina ade a me hwehwe ewo bema ho aya ma manage 1 aya physical appearance wa ho siesie a odi pie wode nam abonten say ya presentable the tosu mienu aya bema ya responsible so you're very responsible mana de bia manage semi ben de tosu mi asa ye bema o ya caring onyatema ema oba na one ne te no o wotema e de mamia ade manage ema sa bema no de tosu biem eye bema o respect me oba na amene ne te no obume ankasa se obume pa eno no bumi a mesumi de obuo no ema wo back ena de hia me party true very bad in bed yeah eno de ya na hia pa very bad the naughty side yeah you're boring I'm pay you need to be active yeah from the foreplay to everything like yeah Inti for ne adofo me de normal me hia efi be ma ho ema mani ege no ebi no wakasa waboso ema ne bebre ya omuntimi nkan ya omuntimi nkan ho no enso ho no nso hia ye pa be ma ontimi emmone ho moden de ni de bia ya metai kan ye mema ne bebre na omo ye too rigid ebi eden dodo bare one yire ya ade kura so be praise no why ade kura wonka bibia bare indifference to everything onu nko ani bibia pacha odum paso nso a akoya wo dross say ya pam wasore so oko no romance nothing there be obewie na yira ha mu nyina wotre na wo hyehye no boring na wo yesa ade chia oba be den wasan ebie mu ama wasan cemetery ti be wie na 1 month abanti na je so be postpone de bia won na je so obekọ baabi na wa beka say wo na wa ma no afa wachi but na any fault nti mema munyina mo na so munye exercise mu make sure say mu ya de you are good in bed na munye ne aka ne nyina enka ho na amaye nso yetimi adomo mama Sister Getty kasa no kan bi respect emre bi na ye kan sem bi papa bi kan sem bi na sem we maybe sawaha woso ono de ne ntitie mu no onim se oba na dokunu oba na obu ni kunu na be ma no adono enti obu de enye be ma na ebu oba na said na wo kasa with passion no o sheka wansu nti na me suma na yere respect eye both sides and ase eye faako eye both sides sansa wundo bi mpa unni respect man ena ye kan respect
enye se obi a bia wunya bibi fi ni ho ana even wo bakra wo fie no e se respect no san se sa respect na o de ma akwala no be hwe ho de ne e chensa ama nipa bibiara wo besia wo ni besia e se respect no san se impedifo ka bi se woni mo bi a wo frɛ na akwa bi enti se woni buo ma sa nipa na wo de wo fo se bi on dress ye onye yinti no wo mu na bia na ba bia wo ko no ni sa nipa so wo ho kwan so obetimi a kyerɛw na wo hia na wanfo buo ama no wo be de no onya sa akwanche na fi na nkyɛn enti obuo die ese obi biara se ye bu nipa no otesen fa obuo ma no na eba ni awon ni wo fie nso a wa bu ni bebre into obuo ni de respect no eye both sides say we respect we na we respect yo na che say respect no eye reciprocal enye ba akofo ne bu obi yekunu no mai enye ma pe ne ku ebu mema hu omo ne ye omo kasa ne say bible say bre ho ase na so bre ho ase a eno nkyere say ono na ofom ntino wuri gina na pampe David tia no kasa kire ne ni how me kire o ade kakra edu amidie no de me ye ne say first come first serve emri bi o me bi ba ya otikem obeto sister bi oto ade no to nse sister ne de na oto no kra no emu odusi ono a otikem no osi adan ena man show no na mankasa ntitama me serve sister ni wie no na buafu no okọ in the 3 days time no buy madam wanya ade mani anje kura na me hia paya na me pe na me se madam ewiase edwa na ye di no se woni obuo ede ma obi a wunya customers se obu akwala ubu pani ubu osikani ubu ohiani me ntumi mfa ubuo akwala ni buo ni man na me ntumi mfa no abeto ade no ni buo no emman no to ni se otikem bia na ka wutim no po sabi na anya wode ha menim ni ono so nante fom na oba no menim do no so wani fie ana wona chi ana me ye mistake nso na se me bu ese wono a na dwen de be ni sa madam wa mu mi bi nti next time nye den me nkoni hobi me nkoto ade wono hobi nti anu die madam first come first me do du me ha no mo a die me ye no me bu akwala me bu pani ogira wodi na ohwe me na me se madam me bu ana osimum de okana enukre nti obuo ne de buo fie bu baby a woti baby a wo ye adwuma mpo no akola ho no na akoto no gburu enkasa osini nti obena antene so debi wan fo bu amon no so nya den emfem ma ti so dika na pempo na akoto na dinka chia no good morning ono so bel proud good morning se papa no no cars akura che ho no be ma we no nido wan hu se ni age so worry ye she no hand no onye marriage material oni do bia ese nko ba bia nya do masa nipa sa obi wo honso ana ye ntete na onya free fie no okay go e feel free no say mama ade bia ekoso wo yen matrimonial home yen kwala no so eno an ye copy o ya na enwanwa say ade bia wo hu se wo maame ye wo papa ye no obonsa kwala wo free fie wo no obenyi no se na ne maame bu ni papa obonso ono so bu ni kun se na ne papa bu ni maame obonso ni kun so no so ono so bu ne yire bata kwala efie na ne papa bu ni maame oye bema ono so benyi obeware no no ono so bu ne yire ohun ni say ye normal thing wo hu wa peke ntini nyina na wo say yen awofo no ye hwe saade no na yesua ebusuafo eyen Odo Ntaban dwumadie ewa Ahenkan 93.3 FM so e na wasungu so a wutie no ebia na wutie na pese wo ba mu bi
na wo nso kakra wo no oba na wo beka ene ma ye kire ya dwen ye kire de ye pe ye kire de mo ye yen a ye kunu no mo yi ebema ye nso ye ni age na ye nso ye feel say ye nso ye nipa 0201944485 0201944485 0554 820 910 0554 820 910 obetimi afre na wo so wadwenkyere bi a wo de abawo franchia ne ye Odo Ntaban na wageme so se me tu akomedo nchen. Hello ma. Papa Odo Ntaban yo. Oh, I'm so for chain. Me tu akomedo nchen. Oh, I'm talking with the chain. It has a for the question. Yo. I'm sure. Amen. Yeah, my idea for no crewing. I'm chairman. Yo, ye nyina so ye Jose. Me pa cho we he. Me order in quantum places in the opposite one. Okay, pa cho wa mo wudi. Medini Prince Moses Benson. Yo, bra Prince, ye da. Yeah, me sure. Amen. Well, mark a very na. My answer to all. We Central University by my degree na come to say so many me nkani kakra. Now, money na me obi ababa mhobiano. Ma obedi obese me obese dem ona na course offer no easy. Neso no obi ansa oba. Insa na okasa me ho me obi a me ko Roma ntemu am me ma server me pe insa. We are okasa here o pe no fe na me dia ma no e dia am ko Old Town. Na me dia ma no ko asenti. Ma you was a mema you problem with you. Na no give you basu on ma obomasum but all of sudden me heading. Say me na me pem hunkani to no e dia che no. Obebo wasu. Ye odobo. O sha ye sotran kasa na so odobo na obo. Ma be bu mema wo fi bada ye ntimi nka. Ye odobo. Minua. Ye odobo ntibia na ye odobo. Ana say me ko jima ba na say me ma shop money a. That's why we do mo na say course different course altogether. Ma be dey na obomasunsu ka ka ho. Ma odobo we odobo. Ebetumi aba say o kan bibi. Anasa questions bi wo ha obisa no. Ena man e ball. And after so ball no, you two could have sit down. Say even though no na wo for ono na ye at fault a. Wo bedi ka ma wakoma aba form. Na one na kasa. Na we bisa no. Like you mon sit down and mon settle issues. So ye no kwa fine. But say Obana o stand na me no nya ife ya. Na pese mo steady o na say o start issues like this. Yes, I was studying the crown or starting both. Any na wo hia go. And so worry dia obe prepare. Yo, yes we da sipa. Wa ma ye ra ho, na de nkema. Yes ye be kekan adwe na ye bra prince ama o de arehu adikan. Ah, na mama ye. Yes oba wo bedi kan. Na to the sense okọ ni office ko bona sum. Anya. We munu say ye wo word bi yusu ayi bi say obu ha ne do ne ye sa ti so ba bi wo ha be ma bona but and no who say that's in bed not outside. Eno ye dem. That's in bed not outside. Na odo bono sa mama sa de ne kura no eye psychiatric problem. Under psychosexual disorders. Yeah. Because oba se be man sana be ma be fe so boa na wo prepra ansan wetimi ne wada ye wo cases bebra ye hwa che se obi beba na nanim nyina paapai ono no wo hu ne se ni kuna abonenti no wo report to police station o se da bi sa na ope wa mo na prepra na ne ho nto no ba we de wa twam wa tra bedroom o de akwa office we de manenko Areho. Oh man, bye. Bye. Bra Prince. Mama say man bye na we there is not enye. Ansa no ba be yin nsa bo be ma no na kire say. Ahomete. 0201944485. 0201944485. 0554
820-910 0554-820-910 ubetimi afre na so do adwo nche aba wo hwese de na bra prince kasa utum sa asem na ye ne ya obo no ne kan asemu yenuanom aya emma yento yebo be ma de etisen kra omo igo ni nti no uni pem sa wa be boni sa no on feel okay da nani njo hello Odo Ntaban I me there that mention me twa that's me boy sama why me tu chama ene na kuni da so yi ya fi de me be tu akọ oda won chain te man no tin say o tu chama why me na kra da so enwa bawe kai me ba chodi ni baby afrefi we need the dance Roma. Oh, Mr. Danso. She said the water into a say what's a walk in Because so tiangaza. Tini ye. Emu ma no was so. Na uncle Tom. Mr. Kakakra. And one. Mr. Danso, you say one can't chain a book or dear. Yamia to mammy, where fire. Then Yamia seen me 2 points now. Once a minute. Joe, Mr. Danso. Na dear ye came, then I also all can't find. Man, I'm more candidate. I make up on a say. Our younger son of NCS. And Ubu Asana Mokano. And just say, so Banquan Boo Berman. Because Upes will be Bua, the Incan Buno. Because you are now, with all respect, and also respect you. But for Boo Manuke and rough, Cassidy many how, Nipping which you idea. Yeah, Jojo Mama. Because we will say they are one pen and as a one donor. And Untunayana Basa. I thought to me, last week, Madame Fubishia program. Me, I said that it's better Jana, where you won't come a craman. Not on a ABT, but on crowd made you won't come again. Was in your air connected bomb so by one. But and chair, get boy, Madame for a necessary banning chair. Ana get on any beat no or banning enemy. So about before then all about not fair boy no on fat. But now boys is in the phone that inside one sister or friend. So by no better say boy necessary ban on no sister no. No you say be a boy and a girlfriend and I say be bisa. Or bad better happen again a time fool. The boy had to rough run home body just say about on a chidia and your body. No, the boy is a necessary. Ma, oh, I will try by any to the alcohol. This way I had Unjano, and I saw you there. Oh, go a little. Where the Unjano, dear boy, the candy, when you mujam. Okay. You, Mr. Danso. You, yes, you. Bye bye. Bye. You, Mr. Danso, that's ye pa. Na be oba sebio. Unse maybe or what a social, yes, so was shake. So last time na metia na me kasa asem de say mema ye obi a afi na ube raware ma sanye test onye ye say witimi eye oba o ebi kra wa bre ne ho ase aye odwan ya brase a hwe ade ba ko pe no ehwo ne ho na watimi awro ne ho abodua eya ne bra ha wo ho na ware no anyi chop mo ne dia obebo no waro no wasa ro ne ho Ebeka no serious Ebeka no again no na say ye ni nua enya de ye ne mpena na oba otimi ye sei de wo ware no amese wo ye adwuma kra enkoso job money kra ma obebo odua Obeka so akodi di baby 0201944485 0554820910 0554820910 Emma ene eyeyeda enso ye kununum ya na esa free 0201944485 0554820910 so betimi afre dano na mama madam fobi ka asembi wose woni ni kunu aware 5 years ni be man nte na no kan chense meyire wo ho ofeda na nanse nyame adom na okọ baby kakra na obi ehu no say wow are you married you are a nice lady wose sa asem kakra no okoda na jo nani je ya madechi me pa chewo
Hello. Odo Ntaban. Too far. Akoye donche. Oka say dear. I said the old down. Oh, Nebby. Oh, no. And Oka say romantics. I know that one the anki woo. Maybe I showed Dini baby out free. Portrait from Joshua. A friend of Treso. Yo, Joshua and Pacho eat you. Okay. Hey. Yeah, worry. The Mokano. Echo my baby because and then my one Abamo. One in the best Abramo, I say, but just a slight mistake. But one say, when you need to buy in a archer and the Moncana or more months worry, a man I worry a bond. Almost a monty, no more for a foot to Yo, yenso yeda say ye pa bra Joshua yenso yeda say it's mama said na making ye gu so keken ya ye kunum ya ye ni je was one ni kuna tena 5 years so nsiesie ni ho kra ma ni kun kan che ne say me do ho aye feda enti obi hu hia no no ka che ne say o ho ofe no na ni je ya wose che say ogodu fie kra na aware ni kra tu ni mu say me ko amene ne te kra mfie num ni kra won kan kire me say me ho aye feda na de ya ne se wotimi eba beka kire ne se ababa wa bi pa enemi hu ne hu ofe papa eti we mama onye serious ena onim bibia fa aware hu metimi aka se wanso aware na oware bia ni age ni ade no full say oye mature say oware ba wanya experience bia wanya obia nkanso ni ade na owura aware nim sanse oba warefo bibia ode beye ne ho no ode ye ne ho fo ni kunti saa na be ma warefo esiesie ne ho a ohun ni se osiesie ne ho because of ne se ne be ya ne yire ani bajinti. Hello. Good evening. Good evening. Odo Ntaban. It's your comment. Me pacho udin any baby out free. You could do that from Bishop. That's a film, Yo, Bishop, you. But you win first time you tell program in Mama Kwamba. Yo, yes, yo, friends, any at Yassi. Any other minimum can my mental power. Any generation, change your engagement. Okay. There is a job and say, management, but since you're seeing the moment, say, no, and by one person, almost a more physical sense. I'm better on my engagement. I think the amount of money in the center. Mocha change in the shoe, where your monka. Burn to my energy, we are with the Subomo man. As a man, so much over say Virginia. Among countries, is about to see beside the Lama. Maria, as a monka change it, more change the shoe, my everybody say. A bishop was a monka, as you ever tell you. After the weekend, young man said. And standing down the chain, the M.Y. The very ancient from the saying young man. I'm waiting a Dutch, and my son and sympathy. Yo, yada say, ye pa bishop, yada say, Yamin Shroud, so afraid now with the wajinche. Abba. Yo, bye bye. Inti send a bishop can yenye juma. Na yenya dameni sanom ne man so one it now here bibia. Pe mu ne kan Bible class we misa wunya nti bisa na ode be ma hwehwe na wo be hu we misa na kwa bontin kobo awe a wa wasem mama Monica enti na make no se oba siesie ne ho a oba warefo siesie ne ho siesie maniku se niku ani beje ne ho nti saa na be ma warefo so siesie ne ho a o siesie ne ho ma ne yire se ne yire ani ebeje nti enti wa nkasa be ma wate sika akoye oba ho ade
na 5 years untimi nka nkyerɛ ne da na webɛda na nkwala akora mo wo mo nkwala ne behu se saa ye wade a ɛfa obi siesie ne ho a sɛ ye ka kyerɛ no sɛ ne ho ofe ukofia be ma na oba ye saa de na tubo se nkwala ne suama ni maami koye ni ti otimi ka wow ma you look very nice so enti enu se wo ye be ma na wo yiri siesie ne ho na wuntimi nka nkyerɛ no na emomo ho a wutimi kwa abonte ba be ka kyerɛ ne sebe misuro nyame na etire no enhye da ensisi so enti enu nso ya ade a ese mema Ghana for mema munsua saade no odo nyanyema bia enema odo nyi o sa nyema nkitinkiti we sa nyema nkitinkiti we oh my dear ohun ayefe o my dear last ayi a wo share na fata o pa onte na bia wo share sa we na nka mani ebeji mi be ma bi kura o ha mi ni se wo yi atade kura ma na yire se on sheda so we be ma na wutie ya me pamocho aware nya odie ni chop money nko a nyema nkitinkiti bi wo ho a sa nyema no koso ma ware ma ebeye densa third person mewrem ebeye dimpa ebia nso o kase ni kun ka bi nkyere nda obi kan bi kyere ni okoda ya wada hyen eti so fusa sa ba ma we oje ne number no ne start so mu communicate a ede na besi bibia betimi asise nyame amamu a inti na de na wo na wo de wade en untimi nkanfo wade ti mesre ye wuranom ye nton so bebie wa no aka che wo yire mo light bill ni nya de be kosoro ti mesre mo me pa mo cho wo yire hu ye fa aka no ho ma oni ho ma obia obi kanfo ma wada ko be oda ko daboni o nti mesre ye nuanom ye wuranom na omu ntimi enkanfo mo yire na omo yire num nso hu se omo so ye ma no mesre wom oba no wa no atiska ware no ti senia opesa oye bia na ejina wo so ene yesa ahofe wo store ti senia oba no opesa oye bia obeye mana broso dodo enye sika 5 years untimi nkantre oba wa ware no ejije sa 5 years no on dress da na unsiesie no ma enye ofeda mo ya de ma yere ho ye why meka kakra atwaso ma no ntini anoma bi wonwrem ye fre no aboa abobonua nano eno de bodua na se okona abobonua fam dua ho no de nano no bodua ode bo no kwe osi asamalanko ebani sen oba wankaso atisika ya no ho ade aboa abobonua oso de nano bebo bidua de ode bebo no ani dua anya bi dua na dwuna ukisi na nano no kofobia no na ode ye na wano ono nano na ofe she be me bi oho no mo ntumi nkanta yiri se utiri ye wakoboyi ene de efe be me bi oho no mo ya ho ya ma obekwa akam for abontin e yiri ode na chi de onka bi nchane da minim sister bi madam for pa okwa aware in fact ne na mina ya na ne dresses no edwa Miss Beman ya ye free within 1 month time oba no she skirt a utu so wato top wato tie ne kase wasi hwe black akudie me ko edwa ya meba no na atale am ne be ko dwompo no aye den wato ni tire hu oboduku a
enwi ni ta baabi duku ni nam baabi ayirfo na chi no oba na so ahihye ni timpo a me se Ruben odi abo anim no sister say no yo ba pa be man na tumi asiesie sister na na ne oba sa wotikam na sa wutwam na be ma wobetu ani ahwe ne papa ni kun na eden asiesie no nti sa be ma wei na oda wati a ana wodi wati a wo be feel sen wani beje ebede no beba wo be deny ne se me ma wonni aba ewia no bebo kokokwa open Yeah. anaporo bebo kokokwa open Nyodia. anaduro bebo kokokwa open Time bia. fi sisi no le tu atale no ye den utu asoka eni ntia ma wo feel happy be ma bia ho nyewa nije e ka no ho otuko ejawo na wutiri ye den e bom eya oya adobe bada ben se wunya ataben po anka be den ubetu akwa ne nchen mi ka se wonye bisa na woda ne nchen a chichire no enja no na enye be ma bi o wan oye jealous wutiri wunya fimpo anka nchire wo umobre efu ay tantan tempo a onim so be ka jo se bubu be ma bi tumi che ne yire to ne naso nsa no yiyi ni mobire mabubu ni mobire mtiti se kwasi ada na wo yo be suje ni na se nyame amoa na bokokoko na kopie su a ni wadwi na sa wale we ye atete mpo a wuntum ye den amen finfin You have no space. yes nani je nye sika nko a wo odo ye ni sika odo ye ahobrase na odo nso ye ade bi a chechire wo te se wo sinsin akotu wo se wo sinsin baabi gu nononu gu no akotu fitaa na bakọ akotu no eyenkunimdie eniso po ntumi ni agese wo se twa no no akotu senka ye do ye se akutu a ko bia ntumi wurem kada bia odna no bebo nyonyonyon efise oka memia oka che be men so o mia ansana akotu fitaa no na de di kampo aka yamua ne mfimfin na de modern na ba begu no untimi inti de mpesa me kire mema ne se oyire no so na wo be fa wanga sesiesie no na wantumi ankamfo nles abontin suni kamfo na jase wanga se utine bom he mi de mento sabe utine bom he Joe mama anointing eda say ebusiafo Odo Ntaban jumedie no masugu so mutie ewa Ahenkan 93.3 FM eso no ye de bro mimi de bia bra no ndu abo ye de kosi se dumienu ebebo na ye de akwa ewieye ene ye suade ene ye mamenom kasa na ansa na ye beto aso ye bekọ sister geti so no mame nkwa abe funtin time Facebook so na ye nua Emmanuela uchia yen good evening Ima yejeso ye ma good evening na mesama Odo Ntaban na waje me so baby awo bia se me tu akome don chen Cecilia Kese ono so say good evening radio nurse good evening Obasi na o say greetings to my love sister Grace sister Grace ate wonka na me ma Odo Ntaban so ebiem Ampem Adoye dan so or see we are learning something educative from your show. Good job, Awurabena. Odo Ntaban yo Ampem da Adoye ye tsuwa koye do enchen. Odo de ede. Sister Getty. Ene mema aba. Obi ena mabontin. Wa shetro se sape pete ya chichire neto. Bre hu ye nani ade. Bra so awari o na ne ahometie ne se I appreciate it. bra akosia ne yere no na ne yere hihye sa ne ma yi bi bra wari ne yere bra se me mpesa wo be hye sa ne ma ne biem afi de bra yere jalabia nko na bra yere hye bra yere hye jalabia na bra san kohu oba wa hye sa ne ma ya wasan akopem
Sister Getty, you know what I'm saying now. And I'm me. I asked them all. As them ya about to hire king. Say 5 years, or being appreciating a wife than me, the almost canning I no cray. But the me at the account when I say a type of intimidation. Send you see, onim says so appreciating the year no. But who is so appreciating the year na, the year nebe who say, or your bar like she is too good, or yeah, enough. But on person or banner Phyllis and nothing be or banner Phyllis small, banner feeling low, a man intino. A member be or moon yes, I dear no. Not de be or banner a timid. And into not tifia bontino, nini edgy a broson. And in say, what could she be a bontina to me appreciating, and then I just want to me appreciate you. And to me, when you say a type of intimidation, just to let the lady feel bad and answer some parts, you know, I'm not there. And no, crack. Or yes, tree no credit or shana roba will say, yeah, or shana roba. Yes, or man, on peso or becan or ban, so at least anybody to boost the confidence level, no, yes, on peso or beanisa. And I the obisa me say, or trousers your man, you jaishi. But do draw bonten there. The side chick need there. On shirt trial, no look attractive, on look sexy, very romantic to fuck. Yeah. But do be drew fear. Now we na jarabi ananga sabe who shape in the way. And here na bedrow. Na ya wakono. But you still force your wife to wear those things. Whilst I would draw bonten. And me sure so ne side chick ne kwa outa. Sexy ones and best selected. I'm a lady no. It's not fair. Please. Ye pacho memano. Muhu ye mobo. Sabontin kra na mane fanko efie de mane hye bi nchiro no romantic kakra ma. Edem ho na fine oba wa afo de untimi yiyi wo ho sa siesie wo ho yie. But menya sure so oba wa afo pa wo buni kunu be hye niema basa say stretch ya baso ye sha yen hye draw si oba ko hye bi on hye so oba hye tra akra oba hye de ye decent a wono so but at least mo no so looky attractive. Ebi nso sure say oluku attractive a obi be pe no abontintin. Eno nso ye bebre na mindset but ye bad. Very bad. Very bad. Enti oni na mfofo. Ne na mfofo ntumi nganjan sa wo ye dressing yenye kra. Obi omo be sere wumpo, omo be sere wa sere wo yere na ka ho. Aya. Okwa adwuma ma ne colleagues be sere no. Oh. On be sere. Niku okache niku nso oma ni scan koye niti. Niku kache nse me. Se de ayina na first ye maame mudi bo omuti na homa no. Eye me fe pa nti no. Fa bi na fabo. Oba odokun. Lady starting ode ahoma igbo niti. Nti ye ni koshia o baby. Yes. You say yasemesi unluku ase bibi. Just say wasesa okwa aware na all of a sudden na fe wasesa. Ela eyi ba ko do so be ka kire no fe no say say the wu kire bi papa won worry wo bo life fa fe de ye den no simiku say eno so ene wu kun odada eno so nu ni abeye wo cream ho si da bi mi cream asante mi ko ka kire ne say o ma miskan ko to bi no eno o ka kire say na ne ma me de ahoma bo ni ti opa ahometre nti ope you see ena lady no store bi e ben okokoto cream ni bi no de ma no no seje na ko salon na ko retouch wuti no na ye wuti ni hwese okwa onkamfo wa obeka cho se ompe dia ni ehu se pa na ompe na hometire ni na eye ne fe obeje di se lady ni ko ye ni ti Salman fine oso du fia owura bi edan no owura mpebe ma no se wow. Wow, you know it's in a trade. Oh, why a fe papa? Yes, it's kana or de be man. Wow, no it's in a trade. Sika kakra no de be man no. Enuntia. Answer no. So into Emma, mama yenye smart. Ena de bia me ka sem se oba wo ba ye bedi mu a eye wadwuma. Sir, eye wadwuma oba wo nya adwuma enye. Oba wo ma ye no ebedi mu a eye wadwuma o.
sanse se we no no ye n'adwuma e no wo sika anka menyi ni so ba kobusa ne se oma ni sika enko ye niti no abekire ne se fa ahoma eto so etinya sister yi eya ye ni hia ya na odi ahoma yi ko be man so hu so bi aye pemi a se ne fe pa chale ade na yes na be man na ye more fashionable than oba no nti no chene sa ahoma na ye guy no ahoma na ye guy remember be smart very smart chese one show ma wa tension enko hompo chese ne o kan so ma hwe ye be mo akofom me pa cho yenya hoho hello Odo Ntaban me tu akome donchen me pa cho udi any baby a ofrefi okay so no any something me free a chamba tebi yo eja something na chimba tebi etio ma me so me problem I want me me in terms my wife me less 18 years oba ni see bia wa ye bi no maka obaji atum see bia o me da ye bia ma ni ye nti dem pa cho fa cho very adia wa ye ha me oni me pa cho ka bi che nye se me nko ami sa ni ma ni papa side ni na so ye bi pa no papa ka o be ka see bia virgin phone so atum no very I know you need to mam ni ni ko na be me na me pa cho o eya unso fum na opa ne chew o me dia mi ami hu se so me my imagine se me pese me ba ko wo han ma ko wo han kimia me ye bi no nya kana mi hu se my mistake ya opa ne chew tu ni bibi ma me ma wa pocket we bi yo mo asianda mu na wo ne ne da mo fa mo di mo hu a edu mfimfin pa no ka kire ne se no wa ka kire no so onimade a ema eputu off ne ho ana eno ntimi ngeso yie ngeso ne be bibi basa wo se saade no oye no ena ema wani nje ne ho into on promise o se ebi nya dai ensi bio wawie wadura na mede ama no so bi wo tebia bim na ye kanu he na enye yi a eya afa ye se ye de ba akrokro nipa no why into wa kan wo de ya wo so wo ka me pa cho kire no ubetimi kura ka aka wie unse me fumo mapa wo cho ba wo de wo fuma unim senia obepa cho nti yemfa santena se me fumo a se me pa cho unso fum me a eya apa me cho why oba ne so da se pa se wo do no nti no wa ka ne hawo na yama wa no aduru amonko so ntena fefefe why yes to aso be 4 days eduru baby a kwasi tu be se atwema ko papa ya wale fie no he e wana na dia wono yo eja ye da say self rebajumedi so yo baba obi de ne how to ayi say ya na ye pa sanse nye mema ni nyina na e wo sa odo no etimi ka se ni aneyire ya ompe no obeka na ehyenimu na opekwan foforo so adi oba ne bad enye ye donom ye sremu ala ye fumu a moma ye hu ye pamocho na mo kan ye besesa obia ni fie ofri mu ani subaya ye de tete no sakeke last week ya papa bi emeki comment bi na ye bon komo asem o kan ne se wo na hairdresser for kra enye side chicks a komo krombe de nyiska oh na me so me put it to him say ayama oyirin suska no fa nko salon nko siesie ne ho adentin se o ka se enye side chicks a hairdressers nyiska yes aware for you muti it will be sense which means in a way you are telling we the married women they say hairdressers oda haya very big insult na ye nipa mienu eti akrafo mienu ti ba ya momo ehu se yenim se
omoye akorafo panini be ye ni ti a be ma na season se ma ne nhye dryer mu ba kitchen do be ni ti a ye so hye dryer mu na ye styling fine e ma no de ewo ti de bia panino wo ya ye ne ntama me why na ni wi so e do so emu ye du ti get at least dry no wo dry so kakra e ma no da bi e se be ma no ba beto no se we ni wo ni ti so na ketwa ne de oba na e so hye dryer mu na wo ye nti dako e na oba beto se ketwa ne e wo ho a ye styling ni ti to hwe di ye styling ti ni wie no o solo ko e pe no se monya me style we bi yes ne de ye de na oba hye dryer mu no se ne me so me hye dryer mu no oba ka kire ye se onya oba hye mba ni ku na awon ne se mon hye dryer mu ni yenim se oye ne kura na ne ye se ye hye ne ye se yenim no se oye ne kura ampani ampa ye de ne hye dryer mu style ni ti ne ma ne fine unim o se be ma ne baaye na endu ne so se onene na eda oba na ni bo ne so ape a wa ama ne ba bia ne dem straight wow okura ye on the sewani ense o ka kire eya semo enti no enyenye manyina na memaka ubedi echi ese yedi na mpatona rollers no di kofie ana odi kofie be ma ne de ye bibi wo fie ho ana onfa anya hwe ohun se gusu onfa anya hwe debi enti ene na ohun na aye fe na e boost ni immune system na no person chesen nti se we no ba na ye na adwen ho adwuma nti ma mama yenye ya adwen ho adwuma no ye ni na ho wate ebi ni America so ka so onfa homa emoniti fashion man no be me bi eni wa wonpe be me bi eni wa wonpe oba wo se hu be me bi apade efe obi ho no mo a oni se to se chese nani bo no so na no twen no ko de o refie na no na nani bo ne so sister so ne hu ya nika se me say ye wo ho no de ayi apantu kokko esim no twa de brain o say eno awon wasem me say ade o say che nti ye so ye mu hihye ese hwe na be mai ahun ebu ankwa ankofu san so se ma ne nhye dryer mu o say master enra mi kun ewura afie na ni bom so apa wa ma ne me dem eno friend no so eto an wo dem aketima kape suhu yo so wahu baby yo ada na mema ni tai intimidate e man no in some way one for drink a crabby sister no didi abonten na se obi ka tane yire se president di twiase ne nye nti tetebre no body tire body obusa ni ko ni so man is kan goto paste na as common toothpaste aso paste makaka nti osisi body tire na no di bidie to ono so start here na afa oya na bidie na kaka isinimu ne more mu nyina be tu aje se osan pa hwehwe me 30 minutes na enemri ya ma menum ablesu no muri twi no we ohia ti me bia no papa no asan so de twi apia no asan we ka ho no ya ma menum no mo we ko na nenye enebri ya ye ni time ya wo kodwom wo pentem wo ko adwuma tam da ho ya ma menum no ko avuo mo tu ko na twi apia no wadi bodi ayi no wa na twi ni na se we den ka simple sa na ba ma na nsisi ye mo to fa bitwi won na se we na me ko na me ni me nyon ko fo asere na tutu yakua wo se adwum boni sei nti oba na ngasa ya ko dwom na odi dwa na to edu ni bi na to brush ala pa be ma ne hu no se na we media na eno ni su bi sana ade na ha na ade to
There's a better so ya hia onu be ma ne ya hia nti on peso wa de oba be den ebe som nti ma mi ntwa wa no be ma ye o se o ya hia o fi oba na no enya mu mi ni dem ho omo nsa keka na omo akọ echire me se ye wo mema ni bia me sister omo nso aware o tom omo ware nti no onu nso ene na onu nso be kwa ware bi oni aware ho experience bi so we see de obema we buru ho a to the nonsense point okay no we are say abontin ho ma ni nyina na ho ya aka ho mema ni bi ye mema ni bi ye ahoya mu ya ahoya o se na meka hwe nyame amwa o movement a o de nam no hu be ma bi betresi wa kasa game mebre na se wo be chese wo de honhom boni beti achese no be krokro wa sister wonya kapo ade o mu de wiki se nyinsen ye den ebe mi se kew no to the stop was to say bam we wi na we nyina no na wo ye wadwuma ontumi mrafo ontimi embre wasesa cha se dan kra we ni beba ho so kake ntimi jawal mi ko jam 32 years ni man ontini fa be mala any asamre de tokrones si me horokura me ayese anu na tria mo ase full stop tokronko na no papa be ba na me say nka be bukai ko be bukai we lubricant do bi abayusi bi akra chese udon sa wa me mfekura me ntehwe ewu we du fochi o we nya jadu fochi akasa ewu kura tini amesre ne se oba bia manani nku na dwuma ho nias oni bi nso empe bi no nye oba wo wadwuma na ne hu hia wutimi to a minyi ni sasa anyema we se nyina be nya infect so be ma kwene ni be jo ohun enya infect wo so da oba bi o ye adwuma bia be ma bu no na ni gene ho sake mismada mema ni be jo mba bia meto ade a mindwa manum ntu nya aka no masere me se hum konkron bebu o unya aka me se oba hum konkron bebu o afise de le ha me wo bode me wo banche me wo mankan all of things I have it. Thank you. Just a me nyame poti obedi banche ampesi abedi obedi fufu abedi menken fufu nti wa koto mwali ase mpinhu nyina mesi beje mankan papa bi. Thank you. Bag sisi ho me pakaw na de na oba me ho ebe hia ho awo na we na kire me wo be mu akopema dwe me hanga me na ahwe ban wesi mu pan ya no de he na ataye no first de no o first de na metaye ahmachi de no ma de ahmachi de na no ahmachi de na ti unu msa na me buafu beje kopra ne de ye pai basa e ma wo ho kra ye din wo enu no hunti no ahmachi de no o se woda na utruma o toto o ti ya pe sa ahmachi ensuo no wurawura ti se ne wanum ice water so sa na minim so to me say doctor ejuma kakraka ho wow enti no na ye be bobbo enyema eye emema ne ya emma enu ne beta ba se ma be 80% kra ni nya den enje ho emema ni bi mpedware sakake omo ya omo se ye de emema o menjare kra nya hwe oboa ejare eye papa ejare eye papa eni se na eye sister e kan ye no ahosiesie be ma bi fa na tade a onto ofa ya no wahye wo to ama no kra da bi light bill be kosoro onye willing se obetua saa ayi ni nti no onye nti mesre oba bia woni wukun ewo ho no wo di a wo pe wo ne ho no hwe se tembia ba mu wani adi nachi na ne a wo pe fi ni ho no wankasa boa no nenya
no bi mfi ba bi meye ne yie ma ne obeye ne yie no ono beje oba mama ne boxer ba ko sa enemremu yi obesha sa oyi gugu amese utimi ko two boxer bi pa yesisen dry light so a no no more excuse ni say sa boxer ne hye ne de enye no creda sa na asia aye ban se eyi no chese boxer na bre sa enye ne hye ne de enye ma bi wo ho a ewiase hu niema ye didi ye hu ene de sa na ebeko no hello good evening Odo Ntaban yo me pa chodi ni baby out free ukasa fi ostrase otreso me pa cho yo yeti o ni da ma se ne mo kana mo tre se ne e betra awala da ma se pa mo kana sa mai yo de ni wale no se ni mo kan ye mo nya jin pa yo yati me pa cho yo Mr. Daniel yenso yeda se yechia twerɛsofo nyinaa nso ya ba fonten time Facebook yenua edumadi alasan ai emso ya igbeni no san ye nodna osi good job to all Ahenkan workers yo alasan yeda se ye pa mema Odo Ntaban so ewo bebia wo bia na wahye na obi nso enya so emfaso mama yehwe enyema etimebua ma ya humidie koso no enya ade ane boarding debi enu sunsu na ye bebre din se sa anyema no omo be ye beto mesi mama ye wo mema ni bi wo kra na waware oba ene nete oba siesie ne ho kama empo no fan ye vice versa oba bi nso ye fi na emom be ma bi wo hwa bi na yire no edi ne hu ni kakra nka e bia wo ba unse mema de omo nko ate a wuro omo dem a agye se wo mo ye neat badodo na cent kakra e wo mo dem enka one oba betina bom na e wo se dem ho cent sesane still wura ho be ma ne ho nka na wote eguso wo ho be ma waware pa na motuom me pacho eyi ba ku bu ampese me kire me nua ma nyina unse edi kan ye kasa me kan se emema ye obi a omu fimfifire e chen emma oba bi wo age oye adwuma den pa ansa na be unse fifire fini pa anase wadu ni monopause eyi pa ansa na infifire ate by mema de omu fimfifire pa enti oba obema o si bema de a di kan fa raw water ehohrumu ehie egu ansana wo de semina abeto so aye esi obi afansa na adwene mu wo si bema de a ye fansuo ehohrumu etugu ansana ade nsuo foforo ne semina ato so aye ena make us nyema ye didi ye huni ne bo onye den enso sa nyema ne to eye yenden oba wahia bema boxer anya bia wo de to mienu ma na to miensa ma no singlet ye to ne sen oba bi wo ha wa na adwen se ono no mbo bema ho ka oba wuti a wa adwen se wo mbo be ye se benkum dware nifa na nifa nso adware benkum de bia make se wo pese be ma bo ho ka eye nyema nkitinkiti na ade be yi be ma oto bibia ne board ama akora onwen ho onjin hu se oya masanso onim se ne awo ye ma no no eye ne fe pa nti mesre emma ye kekanye ma emma ye ninje mema ho ye pamo mema fi ye nchen ti ye hu adura na dwi enyema nkitinkiti bi wo ho a oba afato ho so wai wadi di sika kra afato ma be ma wai no no betua ne chance ade ama itu hu se boxer asema ye ken ebi wo ha na bi eni ho enti ni boxer ye baako uhu ni bomodia fa kato kaso na to mienu ka no ho na wa kire no se ofin fifire enti osia o hye baako na se wonya woni neti a omomodin se obesi ade eche afafoforo no aye de no wa hye singlet sa uhu meme bi singlet a orebe ho ena be me bi kura nso wo ha ne singlet ro ba na asin no blue na e de hye nyema sister
ukoto senia washing blue oba bi dia se ni ku singlet ni ne nyema se ahoma so abubefu woni mu shanya by force ya na a flag flag woni mu shanya by force se she ni blue blue ni so sha na da ko wenye bia na aye asin nti mesre pam menu amman mu chew se be ma wo do no siesie ni fa o siesie ni fa ena be ma nso me pa cho ye siesie wa ya bro ho ase ni ye siesie obi ha odi ani wo nti no wo ka me we mani nye ho me on sha singlet me singlet mani nye ho eya na fifre oso de me wutimi hia be ma wa dress ya shirt long sleeve white kama wo kwa adwuma na wo she e shirt kokko wo inside no ye has ne kotoko na me se emano emani bi so ese on so sisa ukun papa obi kun ni tremi tumi fua na bodwo se fua na so okwa se oye hwanyo so oye hwanyo ntumi hu in fact e ware ye no na me na me yimi kunti 4 days bia Mr. Misa me chene tra na me yiniti e wodem na madanda no na me the bread yi na bodwo kama home baba yeah na me wi amakana to ho okay na me kwa himfie ho what would you feel medwiri na himfie ne dia to excavator me mo na ga senyi otumi nkwa ne mu animu be ne ya me do she me dia to me nsam na me du ba bia stuffing chair na me nu no wona oh yeah stuffing chair abutrem madane ne me yi he kakra ama de hin na stuffing chair no ne hwa no ntohwe no oh yeah stuffing chair okay abutrem awso ananka sentumi mpeja no yi ase no ene free baby enyankopon bo no se baby ono mu a aye ahomatia bi sa omtumu ahono mu nwi no den papa because ehwo na mi na katwi ehwo na katwi nti wo de ne beto no aba ne nanu mu no wayi ho no na kama liama no ne wawie no ansa me mbe sa na me din ka to hanky e wodwom se ne sa de we na me ya ato hanky white na me dia pepa wo ina kama no awi akodwara ba no me ama sa mo na de ma ba powder se me na me yiye ti me no se mba so powder na ma bontu ku te japade mu na o de powder e gbo no de powder e gbo no se akosia ya no wa so de gira pani bi mra no gira ho chen na wo hwe de ne besi mesiesie ma de aye den afa nti so obekwa bontent se den obeka ifi emna ma ba yenim ye nikun abadwe ayesitu no de na mema ni bi ka ho minim be ma bi o so no ne yere pa de ontimi ma ne nyi ne yi so ma ne kote so ma oba bi nso feri se ne kunu be yi ne twe so eno de enye oba wo tisa asesa ai enena odo ni nwura tisa kutu sesa nti masa de no omonyima omo harnesses no eno de no friend yakuha so oferi nti no oma be ma ne nyi no de sa eya sanso cent ba eho mama obi enya be 6 months enwi wo hwa for the next 4 months na obeba be wo no na obekopa enwi no ebi kra kala asesa ye brown na otumi ni wada sana wo wi a wo ba no kra be brown so wadware yo watumi abo ebechi moja no too much ena se wanye lucky ne doctor so ka se yekoye no operation na wo se nurse ni obi yere ne be gina no obewre omu de adwuma ma nurse fo yi omu de adwuma ni fo no oferi ukun wa makwan ena wonso aware oferi ukun ba se be ba critical nurse ni awunim ne unim de akwa ho ma wayi eno ya na menti asio ebi mukura makwan na ojene katira makura atumi na so atumi amakwan no ahwema ade na nwini de o mani yi o me de mema weyi mo mani yi na me pa cho ema ni mema ya si a efu no e kan ware ne ho e obi a duty say oye oba oba ya ma be ma na be ma so aya ma ti mesre
One kasa su dwira enya feda enya quality da me beka wa wo ya wuntimi nye wutru mu ho no bo se nwi na wo ye be ma dia ma na wo ware ayi sa fere no obi kura wo dem na osie so fi ba sa wa ba dem no osiesie no no ne kun wo edam paso aje odentuma eye bad say no na yes aya ye di ye ho a ye so light na edum light e ma na mo so mo fere ye wo bi no mu a wo mo ware ye mfie bebre ni onso light da wo mo ho okane mu da serious ni ba se kura say wi ade ekro be bo be ma no Amfama no. Intabasa be ma ne kwa bonti no ko hu oba foforo nakedness awia kete na ye ne fa. Na wate aka so because ne yire no ne ne na aye ne said yes no. Yes, because ne yire no ne ne no ne twaba no wonim say wase etia, ne twani mu wonim say mu ye kokko say mu ye pink say mu ye blue. On the wonder say but ade ba ko ne say to be honest we share be ma foforo pa na oba foforo na oni ni be share de. Mimi hu ni say a yes a light esiso because of health benefit. We ye for play na check ya see ho hu se bibia ye okay, no rashes, no cuts bia. And so na why ye normal to us na se light wo off a obey de hu se bibi sa ho. Obekwa kotitin yare na wie. Awafo ni po de fa say na mo twempna na obi anya go wi ama rashes. Madam for me story bi. Na ni je me masam me ne kasa saa. Na da kudo ko shia de enhia. Ma bi friend say na ma na nya kolo. Se ko no. Go no. Ene ye twa ne be ma no ho. Emre bi anwa. Nti ewu ye no. Atwea mo na yi na atia. Nti achia ko se ya na se. Atia. Akwa. Nti se papa no ofana. Oni kan di ni sanu ni na me yi no na ni se de din kan she onti na oba ni mi se ade ni na din kan de ewranti ni sanu ko shem no de ade no akwa no opia na ekwo ho ma sanu wa yi ni nsa nti da cross ni be ya wia papa ni so no de wia de ontampe no ba ni so se ne ne ni ya ji de yen ko pe mot ba ku be mo akwa ko pe mot ba ku mo akwa dem papa ne de meba asime tempa iso me twa no ogre asime ogre se afede waju ani so afede papa onanka se so papa mo ru na papa ne ru na ile akwa se no ase hook na de to da wa na akwa okay no obusi papa ne se na papa ne ka chane se oh when your accident and when your accident hu baby empra se pre ku ho na etwa na de no awro ho na atika ne mu wa awro ho papa ei entuma katade eso ne se wei febi yesre ne se wei awarefo muma ye hu sha kwa kofa de akwa muma ye hu enti almost an me bisa so mu dware bom omtumi dware bom ye me ferry emunye enema bebre na ma Ghana kasa ya ware no aya enche na fese mu dware bom wo compound house na woni wukun ekodware wataba no na wajimi no and ade imontaba ye nsa ke ye finish hello Odo Ntaban Nana one. Nana when she phone you now here. Yo, Nana, yet you. Ana dia makan sama yo. Makan sama papa. Makan ko. Aku so wono. Dinano jama makan dia. Makan dia papa. Yo. Yo, Nana, yeah, that's it.
Ai, yechia wenchifo nso nyina. Bye bye. So no partner. Mobile ko jare. E dey na yemfom so wo ho. Mama bebre na nim ye. Obi kra nya ebi da. Obi aware be ye mfie du ni oni ni kun nware da. Ade ni ferry oba wale for de me ferry aware wo wale awie. Nti dey ni ferry wa wo 5 so still wo ferry ni kun. Obi onu ni kun be hia bia agi so mudum kanea. Na me be ken grant masin mu ntai se be ma ni pimpin ambasoro na wenya ase ho. Me say ye wo instance abamu wa won osu no omfa obada. Na oba ne de me say wa wo ba ko dada. Na be me kosia na nam so omfa obada nti na twa ne kora onim se ne etwete. Oh. Na say etwe ya wadia no say lady ne wo this help is it a human papilloma what yeah. What here bo hot is cauliflower onima de kro wadia mo be anyima ma ne time aso a okwowo na wo sha ade efu ane cha e bi sa senti be ma na wutimi di o se ami de se menim onima de kro no de asie no na kwa wie kura se oba ne kura ne se sa de wo ho peye viral infection na wo se ye running other labs ye ubeye lab no na chese oba no so o wo sa yare boni bi na e wo sa branti ejai ni su na wosu onim ade na de ban obi onye bi da wonim ade kro entu ka se bia asase na be ma no ye inquisitive na bi ode ne nsa kọ ho ana se ode nani kọ ho no ohu se ade we bo ho ase nka anya hwe woni bi da but anya hwe onyi no wahu atweda anya hwe wahu mayewa bi omudi agorotwe wahu se atwa bibi mmoso pafo sa nka obehu enso we no ye pepati kotom ye mema ne bebre na mpe romance nti obema kro ne yerete ne waje oba na sifie eno de Ghana for mema suban no waje oba na sifie no wakotwe mpena wa bonten enam se ye new for plenty apia wro wo dross ado awro wo dross nti eno ane pam obi opamade o se bema ne ba bi wa na ade asa na ade achi obi beji na ade nti odi ba efie na o ya owe brana mindi una mepentamada nti oba na amia na uma na minniu me da hwe no afa na ya meto misu na me si ne huku nani wemu brana minniu de na save emu akrampo me si emu we dove ya sesa na e from ayi abro no ma ye adwuma me bi besisi ho me se akọ abro no ma dodi akọ no keke be ma ne de nanu be wo oba na no ho no mu cho mu hu nti la kuna me busa ayi ba ko se na emu e no se hwe omu romance no na me se emu akura hu se eni plan se ofiti prekupe edikoshim na hwem ne ka akukotu Chaponche po mama John Sophie obehia. Nyina ye romance. Si won, enti ye mema. Mo ti sika ware. Ade no wato. Edi wo. Nya upe bia utimi de ye. Faye. Baby ah. Enti ya hwa na ye wodia. Sha. Oba so ya hye susomu na mfumso bi wo hu a wahu na ene ese ko hospital ntempa na ko obi wo ha ni kun ya ayi yare wonu ko nim my girlfriend enim na oni girlfriend mom na e ko hospital obekwa san dia banere no aba be fa enko enti se ye wo problem ma ye hu ni ye hu na ye nja ye ti awari ase na me fele unya wari a uni wuku ntemfere bie ni wo tom da ne fere ankasa wari fo nim ni kun kwot size ase wonnam no ko hu se kwotie bi da pampa so dom kra wo hu se mi kun kwot mi kun dia onim ni kun kwot kala onim ni kun kwot size se ye tuntum se ye kokko se ye brown se ye green ni kun kwot kala wonim baby enye fifi bo ohun tejare ye kan eye se woni ni be dware ena na ho ne nye de bia na ese woda ho debi enye de bia na ese woda ho ebo baba enye de bia na ese ye da ho na yeje enkonwa e woda anim e wadwuma ye o wadwuma ye enkonwa e woda mu ho na wadwuma ye papa
omu nyina obi a wo na dwuma nti osisi de nyani nyina na ye visitors dia ebi ye yan kasa ye dia esi ye gi yani ewo so eti mesre esa na ye nyina ye ho afono ye udu ati eda fom Yesu asendua mu saa asa de nka mo start we dwale ho a mu kwe na be me tawo ya we free na eda ho flat ka mo be ba no mo be pia mo ba na ejina na tawo na peja kakra nti anu no mudu ho no mo na nka ese wu butu afei na start na ne akonwa no so hwa mo be wie no na makwa ko empa so na mahome mo dwale wie na mai ne saa no so na ekwe ya oto ada wo da no na wo de bia Yesu asendua akoso David dey enti aware mu edubre se ye yi ferie efio efa so ye nuanuma Christopher na create sa problem no ti na dey aware ja bebre no Christopher mama krife ni papa krife na create sa problem no enware bebre wo kota egu nsamni bo ho ntimi nka ho omu fere kwia ka wa egu odo kwa maso ma me no wow preachy ya problem ba no abesa ka kire o say oh ye nwu aware enti no mintumi nwu but o mintumi hit on the main problem no na o mun solve enti sister very good odi wasem no kwa so very good ohun yo nsomumpo ohun ye ohun so fokoti da enti oba wo ne right person se wo so kun kwati mu ehu eya ketu a wahu eya kesi a wahu mama be me bi kura kwa bontin akotwe mpena ne oba bi akoda magono yi wakotwe gono na eya wo cha kote ne fon kote ne mo etu ni ukun ti wo ware na ne kote 10 cm sisi atwen abedu 2 cm asa wo dia ne se de bi ajage ho no waba eya moma ye nsom na ye dia eno sa no mo ya no mo de o mo sa tia afa mu se de na wo kana hook ni de no okay na ne sa tia okay we no na afa mu ebu ha enfam ho be san romance na enkoso ni nti no ba sa kote da wonsam wo dane no wo dane no wo dane no a wo be hu size no na me say fon a fon ba amo wansom na fon ba se wa ya nti unim size no echim de eti ye fon ba na edu sa stage one mo na no say de bia de trotro jumba o check ho so ho nye loose na say sa enti aware fo kotie dia ebusiafo Odo Ntaban edumedie megidi se wutie no asopem ahape na obeti nkyerɛkyerɛ pa eti sei ahape na obeti efutu sem we sei yo ubesoma som we esesa usom eye wudi uti esa usom obi tieska e ma ne fa nkoma girlfriend na we se ne etie no ne ayi wo na ye wadwuma eye wudi uti ese wo na wo ye saa de no mama me de me say ade girlfriend you be fekotie no ho afefe hwai ho ade ba kwa ye me ya wo wiasim kra ne se me de bia me ka se me kunu se wo ye me kunu anya bonten na wo kɔ no na ha mi o na mom ne be me ya ne se me ne address ni enam kurom na baba wa bi ote wo eni mo size me se oni me kunu ko size me ya le ibi wo ho me ya le ibi ho ye twemo Yesu di twemo Yesu di de bia asma ya me kanu no size na na ye ho oda kromo o size no ho oda kromo ye wo mema bebra nkrofo nim o size e wo kromo a omo ni wo mo ko te size omo nim e ma yetimi ka se we timasi nwuchia ne da na se be sei serious enso wa enti sa wo tra wo yere hu a obi ehun ko bi be hu size debi enti mi nuanu mu mema ye wuranom mu fancy o ye pamucha mu mo ho mu fancy obi afre mu fancy obi ti New Town on town for bi abronu bi sufo nyina ma nim ne size na won so dan krom hankwa na mehu saa de no se be ma ne hu ni ho ededwa be ma ne hu swa ededwa be ma ontimi enko esi anim ontimi ni twe ededwa me wanwa mama wankasa be ma wo hu ni ho wa wonim se wo hu omo sa so mo ha je papa wo yere kura ontimi ni no try me no so a wo ntena fa Debi
ombro mu si no mo ahwete omu si no mo ha mo ahwete last time ibu so papa bi no se o yesa na nkrofo ahu se owo ho onya oba no tuntum ope onya kokko ope onya fita ope enso omotew enso je so oye man nkrofo ahu se onu so ye somebody yesa kwa ese nimpo ya smallish omo ya petre baby on say height ni mo mu ntinu baby on person obi on so wo ho papa bi e oda okutakai mama me pache wo ene de hello Odo Ntaban me pache odi any baby of free kwesi menu pache of free he yo abo me pacho yeti o man no mu man no kwati I see son obi e be you me do so break and no mu dey sad because na mo girl o se be man na o se ni pipe no and mu o se ni pipe be ya kwati be no a mu se ni kwati so It's one day when I'm not here flap no who could see sir. So to me say BBS on. BBS and na mem and so the beans will be and then so sa no man no more share man at. Also say we ni cheson. We ni chesa. We ni cheson. We ni chesa and na ye enro ana bayi and no the yes hard. Eh ya wujidi. Musa mema na amaba na nkasa no bebre na petraje se chechire wo mo be me bia she traje so nam nya ne hwa utim se hwa na epai emia ne hwa enu so se na ma ne yen se dwa enufu na ho na mo so di se edwa no bo hu na hwa no kwatie no gu nchen se na kwatie no so bebre nso ache na nchen enye ye nyina ne ye penisa ye penisa enye ye nyina kra Inti ene kwa yese bi mutimu bobade yese ho. Sene papa yi ka se mo hwe ayi animi. To obi se da bobade na o de ahye eho na yese ho apeja. By force. Tumago se ne hwa mo se be ya. Abu se ne be ne flap no be peja. Sene ye papa e kan. Ai. Ne wi se yo. Where so no obi nso di aso ma ne ho kire na ama otimetwe kote ne de hye na se na ase wa motam no wabo pampers minim papa bi pie wo na chi no wakata so kama papa bi e dey na ebe wiase last no audio nso yo eja ya da se pass of reba jumedi so enti e besre tu nua no mema ne fo sam nkata mo hu nsie wai sese ne ma ne happy omunifu no sese a mema no so happy omkote no mo hwa enti so who size na na opa and there just come ubakwa akoto na I say omo asese e ma ye omo hyefu mu omo to wu to na kaka so medu dem no na ne na nketenkete ne toketekete esi anso chese mema ne bobo bede de hye omo hwa ho a abra yi de owo load udi bedu dem na nkruma bampo mfa ne ho koko nkruma na papa bi o odan me se pa ya sam de ko achin o siam no se obetobi okutaka na me koto aduane abidi ansamasoa ma sham tres man bibia kama ma ba mo epron fine oso me ne agbafo bi na ye adwuma tie nko fi na me koto pa ya ni bi se da bi ohun sam de ko achin se anya pa na obeto ne mo obeto ma ya ase no de metra kai mo manto mi kokompo koko mi koto manto opo akoka wi hey ana patu tu by 7 o'clock ma sheniema afedie o ye mi du fi on mo ape edire krakra okoto pa ye meni age na me so di age ne de wo piem se me ni ku ni mpra nti me ne pa ya ne me ne me na le da o me da mo nti de ma shene de sie ni mo no abre won so pedo medi no o china ne ade china no de wo piem nti ma me nwa pio na me ye da me ntwe mra that's a wo dem me dem ene omu so na na kwa akoto e woni afede me bu gate na me wura me twipe ne ba wo kentem na me twipe de mo anse me sisi kapo doggy papa nade wow ozi na ba to
my say, hey, papa. Na me look in it as a shame. Na fena me dam and ya shasaka nam the papa pen. Me was as well. And the minimum no giddy ne brim. No more do. Na menya monte me Pierre sorry or dibubu. O dear me fan na me fan say na me kujo. Me feel baby upon my DMs kujo share bland or communim di. I want no bonny di was hey you get me cast no. O so gro kan te make ye ho adwuma. Na papa no ne be me den aya so baby o de be piani bia onwo. Ten. Ai. Anti o dan do bia no a. Enti mnya bo ne din pe. Bema owo yiri o. It's obi animal size ade na. Wo yo say no ba wait nine. Pio na wo de ko achinti wanwo. Wo yo say omobobo ma be 6. Na da bi wo beto ade wo bi ho keke na ebo ne bona. Obo anko meton ko obedi no. Me anti roba ma yasikapo. Enani ne no ba odwuma that time na tokro na I said dey okay. Da bi that time na ahwa na me ja wale be eje kakra 14. Eno na tuters ni wo. Ka be ko kakra. Ka be kwa nkasa. Ena wa mana nko. Na me say share. Oba to ade na beto ma yase. Pa ya ne ma yase. Meninu bu. Sama ma de o kan no wan tia so so opani abre. O se dia ajeje. O se twa nsu mu abre. Wo ya bua ba. Eyo. Enti be ma wo yiyi unhu. Wo expose unhu. Enya fe. Bienim no. Odan enya fe. Obi bienim no. Obi emu. E ba sa oba kro ware be ma sa na wo bre. O ma wa ware fo o mi na eja no. Obi wo ha nya se oba na ni kun ko fa na se bia sika. Se obi be hu ni kun nakedness e na ha no. Se akake na obi enhu se asemasi ade oda ho no. Se na guess enso nkurase de omo ye. Wa hu na ne nam no. E ho no aba me say krom ha na mehu sa ade bi me ma no so munye oba ne be che ni di reality. Munye good selection. Ono so be ye say ye kokra be ma de awale fo me ma mumu ma ye wati e na se mo respect mumu kwati ne ma ye e fa ni kunachi a e hye aya me ma na so mo fa ne so mo de ye normal ye so e hye pa ene ye kununum ye ma mo hu se ye nso mo fa ye chi a e hye ye fele se bo man krofo hu ade a ye da ho small girl mo se ye ma mo ni nye mo man krofo hu ade a ye da ho ne ye wo mo ye ma mo ne ye betimi aya ma mo ba ade a me ya meti he ye be ye metan ne se wo do kwoti be kwa kwhye atwa fufurum na waba na matafre hu se me ye wo blow job enye wa poison etwa ne minim ne ewom kaka be ye me no kaka nyo ne ya wa no ane se osisi body training bi obi tizi ni me ko tena asem ne so me ka che sister ni so e ka hu bi o se amme ko tafu mesi afu wan ya adu ofo maka mu nu fra mi nya cancer minya no boa ona mla tafe asia me ka me nu se sister miss man enya onu minufu ko tafu mesi afu wan ya sa na odem na no na ba echi hu kra na yire kra ne ne te kra won fa na no mponko ne hoda na emaya wo mo mpunafo bebre mo ma mo ani nje mo yire ho no ye se oba no ye de hu so tafre ema na ya se ne course ni ade okay ba ye wo mema ni bi wo ho ba bi obekọ ni hu bi obetafre na siu ema ni bi so sister eye sa be me bi obekọ oba bi ayi ni se o mo ka se be ma ye wo sa ye hardly se oni ni be breaki anya no kre eno de anya assurance da bi eno de anya assurance eno na se mema ni hu se anya assurance se wo jai sa wo yes eno de from my idea no de eno de anya assurance so wo yes ade na be man to oh da eno kwa no de ja wo mema ni te said den so your hin sebe so ye den obema no aye sa ade no so no adwin mu kire ne se o yes a waka kodi anko anka intenu no sanya no kra de se mema ne te say yes motor free training mai awale ni betimi egu ana mpra che no
na ma ye omone nam say ayi yare ben na wona se wodi ni hu ni say wo yire kura de wo se da siesie ni mo ye me mobo pa ne driver for enya ni fe kura driver for ye me mobo Magres anointing na make sana na no na bobi ge bitra ka no mu a na meti a kire me hwe no na ge no so ni titi sa abion ka fia bi wasra no ya quality tawiem sa ade no tra font one o twe na tan skirt no e ba ne tu ha na ni sire mu na egu nti aka kra na ge no yi ni phone no akatire boy ni say o friend na mama na wa short credit nti on friend na mama ma no say na no man na oboboy no ayo no aga no na yi or the to silence we are smart ai to we no ka che boy ni say on case say mama frewa ehi na me share obetumi aka ndi a kire me o I want to boy ni say na for one kasa no ma mama me hwe na tiga ni siwie na meka che boy ni se hwe me pesa me che sa kola beta ka wunim ne ho member 99 uka 100 afisa bayo beta kem hwe se no si behaviors fire odi ayew odi adwuma nam saron kwa koye kwedo asese adwuma nam saron kwa koye kwame saron kwa koye kofi sa abaya we wunim na akofo ni se kredi wadwuma firi wunsa afena boy ni hwemanim am so ye demon etwe be hu ni wura na abram etwe ye demon shaba ya kete anko be fere se panimpo mitim obetie ma no hogu atale no sisi aya mai wa na aya ba ne ncheki mu mpenufo ne so driver phone bebre do am sa wo ma ya no kem na no mi hu bi wa park car na do bro ma po so le am kom do one mo sister mani so baby akoto na enye I success light na to meet you fast. Sebe yi na yemi o. Na ka wo de ye adwuma fa nipa. Ne say gan de omo ye de bia o. Wa busit no. Na be de na ka nya. Na da ba ne fa anti. Dem bia me traka ka cha da ba fo ni se. Se wadwuma be se ya efiri wa brabo. Wo benya accident efiri wa brabo. Ne mo ye ne ka ne mu no. Enso nyame ani. Enkrofo yire no nyina omo form wo kem aba enso nyame ani nti driver for ni mikasa kire mu sese mpo no so obeye ge ni bibia wodi asemantem ba bia fa ne kwatwiro no pe mani tin kwatwiro bibia obewie ne paint energy onfe nko ni fie ne mo dai ye be fa ne normal saka ka ne mu die eye fi eye musu onyame be dumiu nipa nso oyesa so wawari o ne yiri ti fie twen no wo be ko no de fie ko kan yire wanye lucky kra mama be ma no won ware o yari o se ben omo hye ne ka tembe mu busi ti tembia nipa na one ne yesa de ne obi yire na yesa tembe ono opon a ode no eba nti no nkrofo na hu eno mo hu so oba no so awari to mu ntimi nkoka nkire ni ku nti ne na adwe omo afa ne so be hye boy ne ka da on be hu no Krofo ne patch onko mu se ne ka no wa arehu sim sim na me bisa se omo yere no mo wo mpaso ne nso omo ana na ka no mu de space be no mo wo e di asemu ne we nim ne nti oyesa so ka ontua e ka o okay obefa ne free very fair yes na obetumi so ada na ka nti sese ya ye betu ne se ne na omo start tutu fu amu ene nkrofo ya se nso ebe very fair yes se bi o dignity wo pride yes wo driver ni no na wo di buagu hu so wadwuma nyi ono nim sa eba sa wo ne wo yire ti ade bia na mo ho kire mu because driver bi wo ho waye we ya wie no ma odu fie kura wo ndware wo ne yira na wasan kosi ne so tipo nkwaso wajimi and they serious so when jare from there when jare ukun pema ade a ehunu no say baby a ofi ya obaaye no wunim baby kura ofi wunim o wunim bia hunsu hu na sadan seta onapa no ko share ne ayi your favorite ayi a hu na wadehye kikiri kontimi nka nkyira wo da so ma minjale mla da bi Nyankopon hu yemo obeye ye beye dan a ye ntu ema ya na su adwuma no obeye do na ya kwasi ya pafo wakoti ma na su adwuma no abaya baako ne mprafo miensa na me friend kasa kire no se wa nhwe ne ye lakso no wani be guase wo bra wo pon wo jo no hwemanim
Mame hwe me. Na mame you say. Na ma na me say. So ne say wo behwe na awafo no de. Say o mo say awarefo ni tua. O mo say be na awarefo ni tua. So wo sharing all your response. The okoda ni nche nka say taxi driver. The nene dala nka say taxi driver. Na papa yo be fa na ni ti donyi. Nso mi ni ba bi o ye adwuma. Na ba kon so. Wa kan bo 3 o so mo ya 3 so wa kan bo 3. There be wasi ba ko ye taxi na papa ni ti don. Papa ba ko ni ti don. Ndo ye adwuma. Oh, okay. Ma wo hu sizes ne pa. So me anyway say na me meka no. Me friend nipa no. Na makasa akire na. Enti say ya say mo mama ye kan na che say ye kan si so say e ma wafo no ye nye ye homework yie. Na me ma no so for mo de no nto o ma yen kwa. Mama but obema de Jise bema ne de ne yeduabo anase obi a ye de wo no be na adomache de enti sa pa bema se wo yire krokro edie yi wo de ma 24/7 wo siesie o ma waduane ne se still wo san fa na chi dia na se wan kasa bema bi ya yenyo bema bi kuta ene ye de akono anye ene no so ye aduama ha adomache de bema bi su kuta because ye wo meme bi a wo ye de akono obeko ye wo meme bi a ne yire de Kristo nyame ankasa afa na ostro nyame ne de onye sa onye me say minimum obi to say me soft boat the bio the yiri twampo de mo ma me to na me hwe papa yi was apart from ne yiri oba bia no man ho ye nfe sa na sese nkama ye soft boat mo ware ya was na se ne ye ka ba sorry betlenim ma wani endi onu nko achi ema hu oba bia hu nya wakono bio onu no kire sese upia bonte na oba totomtom tofe o yire so ofre adwuma na eba wo na wodi nkan wo fia be ma na wo fia na yire pe ya no de ama na yire we ho no de asare yire no so onu so no apie no oba odu fia mesi yakwa so otumi kire na mema na John no musisi wo wose be me bia wo yire na wo sa twempran wo ye tepo nkoso wo ye jimifo no correct because soft boat there be o etwe bi sin twe bi wose ni ase shatali tete beta so nanim me boy driver say wo wiase na ho nya makono da there be enu ntina de ba wo de be ye besin akọ ye kununum no entiase say ye awafo no ye wadaje ma ye twe ye siesie ye twe ye gise oba wo ni huni but aya muslim say side chicks emuche side chick emu na echi no ni huni enso edro no koto shem eti se gono ni wo mu agono na tamu but edro na ama na chi white ni wo mu a ubedi ni bewie na akote hu nyina ye fita odi ode pu aye okote hu nyina edro no odi so mu na emu chi ye no won se wudi ba akumienu boko papa miensa pe no na afie mu aye gbaja edro ni ma ne chi for some few seconds emaye yo mututondri obi de ese motowe edro no yusu ase o ha che no Tebia semwe yeka eka duma nye yi ase motowe omonte edro na wode hyehye wase no muzzles no wode edro ne hyehwa na ma muzzles na puti se wahu balloon no na ama na harden enti be ma ne de hyehwa kwan na be yeketo a gradually no ubehu se asan akobak odi wi edro ne na dwuma wi na akobak na at that time wasan use e bi so ahun so pemema sem na asan akobak na asan ba na asan akobak afie bedumre bi no na ase oba wanum nura no ayekese na afie all of a sudden so ate na honam na saagi no na ma etitoma ja ne hona atete atom etitoma wonim de ye etitom na bia na de enye ne na o ma etitom no na wasan akofo no na akofo bi foforo na nusa ho no mo no na se so a nenem enti ona sa kwala mewa ba sa na etwa na eteta etwa beta sa obi na mutokyo echi a wo se apa nano obi ga jawo so ama obi ni ga won wo fi omuti wasi we pie no oba wo duru abronsa wafo do te no niti na yo dem we obi ana afro tan so ba ne no si debi bra ati echa mama no wonen enye just atia faso
buruburu kura say ba say etwe na bre nti okasa saa enye etwe ne kasa saa enye oba odi ne hu no obi ntimpo ekwa no moton na jam edi na mu chirei eduro na mamu aye who are you na mu ayase nso aye hola na ne tadi de mi ka chem se odan foma o ma ayase ho nti edi edifen so afa ma mienu e wona edmefo na sense edmani bi na ba ko do ko yo tom no ne nam konya ko ba ko so di ane ne wa so odi nkan bokoko won sa de na ko odi nkan bokoko abo 1 2 3 na fedi ya duru ebusa pani ho na we de kokoko na eni ba bia enu are to anu na esi amenenim enu nim de aye na wo fi anse se ya okọ bebe biem mebiem brand is one from biem omo wie so omo realize omo like omo sit down when who fault e wo omo hu oba de be ma bakra na wa mebiem e so hu se fault wo hu but oh de edifin omo me na friend adechi an omo e blame others for omo problems omo be ma wa afo kra be ko akofa sa etwa etese etwa emu ti nsuo etwa abre etwa agye egu etwa apacha okofa wi a na ode betoto na yere twa ho ena me yere twa de wawo miensa me yere twa wawo 5 nti no ne twa kora anya me de etwa na wa se nya hwiu ewo anya hwiu na ewo e bibi enya hwe eno ni se obesho nature but be ma bitimi bie na no ka se me yere wo ye ne twa na wakofa etwa enwo danso emu ti nsuo ene etwa awu num a emu eye so ndro na ekunwan ndro no maya ne yisu no me so obi betuma yisu abedu tema obi be mabie wanye na adwuma papa bia wo ye okọ school papa bi se me be ye wa university no akwa akofa hohoho no asa akotwe ye fun manso mo ye no mu yigu ka ho omu ye no mu yigu ka ho nti obesu adwuma be wie na ne mayefo a omu na asa na mi amabo me bra ma bra ma hwe me ba na me ba bedi da me bia di no obeka ta me se me ba ni se o ma me ye beifo ababo mbe ye ya ono a etwa amoa no awo nso amoa no sakake eni menu na abombe yi empare no Yesu di mu amen ye mu afọ onhie bi mpoda amen ebusuafo ene de efie ha ayede ye benya na nke yete ha kopem kina nanso bibia no ye emre ene ye de ye adwuma abefo ntintan Facebook so yenua Davida amankwa osi true talk pa Osanse, I really like your program. Davida, yeda say ye pa na ye ma Odo Ntaban ewo bebia. Wo bia. I am navigator. Was a nice job. Yeda say ye nua be ma yeda say ye pa say brano munya bre edema ye tiefo. Ye gidi semwatie na sopem awafo ma. Ye wasudie o, ye wasudie. Ye wasudie jiwukunu. Be a prostitute for your husband. Yeah. Be a prostitute for your husband. Yeah. Now onka say me ye meku penny ana me tonyo mo asori ntimi kun be ka say na ma say wasay ma wukun ukun fa wono say na wasay anko be hu say wasay ma wukunu hu say wasay ma wo bedroom ho enye de e ma wo bedroom ho enye boring enu nti na da bi o mo fa ye chi no oba sesan wo ho an oba sesem enye static ewo se wo sesam ene wo ma no dogia echina ma no eyi Yesu asenduam kura ene ne advanced one saba wo ma ni bi no na wo ma no side position na wo ma no ma wo de ene kwa se eden 693 and 964 69 69 sex position ni nyina wo ho na da bia Yesu asenduam na wo da ho no apagya nan sa apotoro bi a wawu ane telling your body eba sa telling your body eba sa enye fine turning your body turning your body thank you e was here sesan ye ho one way no adoso eba sa mema no na afono wo mo da bia wo twen se be ma na de beba da ko bi wo ho a be ma na bre ma ne nana wo so tena ne so na di no no so se meyire nso ohye ho na ne side check na ne sisi keto an kotena ne so ye no hu se meyire betimi aye kora ma aboroso na ma wafo ye ma yani enna ho ne mfa mpaibon nso enta ye kununum echi na ware no enye krabehwe mama wo final words ene yakasa adu echi nti ene kora ye ni an ene ye ni
ene ye ni mama o mo ba ku bi kra sabro obi aja ke pesta obi de aye ni nye monti ene ma no ye ma so nkomo ya ya ma ye bo afu bo mo ba ku pe papa driver me hu se wo frefre pa wate ye ba sese ya na for play na ye hyase ne ye kɔ ne bɔkɔ enene ye wunye bi da me si ye bi ma wukunu edie na wunni ne da no di na nwumre sa star na akwala ne kɔ ye ma no me si wo de we hu na nso ene tena no so ne di no ye nkɔ na wo suso ni musa ade ni pedua no eye wo dia wate oba ukunu ni pedua no eye wo dia ade ni pedua na eye wo dia ene ye sokane ya ne ye die ho ene se wukunu hu tweda ene mane hu ene be ma se wo yiri hu kote ano da mane hu no hu se wo kote ano so anasa ano te sen me pa cho ene ye sokane esi so na ye die hu afi for play no ye miemia ye hu oba miemia wukunu ye suso ni mu ni body ni ba bia ye wo dia suso ba bia mu ye emfere me se ene yen ena ye be ye kunu no ho adwuma mema ene mon relax ma yen oba hyase e wuki si no na wonsa ne nam ne ho sa me gidi se wadware mu nyina mo brush kama enti yen kwai na wo suso ni musa for play na ade ade oh baby ade na wo suso ni musa fa wonsa ne nam ne ho suso ni musa fa wonsa ko mesi se blow job kra na obetimi aya ye ma no se wunye bi ma ne da ye ma no ene ye blow job e ma no ma ne bi je kitwa bi Bounce fa wano etu ano boko misra ohwe no wanka no ye ko ne boko aje oh aje oh aje emma no ye na ye hu chance na fo nanso me ma ne de wa wani tua me hu se bra kwadwo wa sori agina ho se ipeme bra kwa me de ni gina ho aje oh oba wo ye den jai boti adwuma no me se ma wukunu miemia no soso ni mu fa wonsa wo tip fingertips no fa soso ni no fone ne po no fa roll ni kakran fi na so achi wo no fa wonsa fifa na so achi won kakran na odi ni nam na so achi wa on fa mfate se wo bo na so mu no wo fingers na ne nam hotia sa na wo de fa ba ba ne kon ho sa utimu de otekrema wo tanga no fa di agro wo ne kon ho na wo kisi ne kon ho de ba ne kon na wo kisi no fifi na fuso ba ni nevo na se ho sa no wo be hu se wo de wo tekrema ne nam ho aje me hu se bra bi twetwe ne nem aje me hu se bra bi wo ne nan me hu se bra bi twetwe ne nem aje wo se ye ne de hwe kwadwo na asori agina so sei aje afi oba se wenya beye 40 years wo kwa na 35 years wo yi kono na wo experience dryness adano ne make sure wo KY gel na wo ho a mia kitwe bi mia o KY gel kitwe bi na fa
Afe kwatie no eye wo de atisi so yi. Me se ride no baby e bi dini ye ene eye woman on top. Tena wo kunu so dini ye wine no kwa side and side. Dini ye me se di no kwatie ne ye wo de afa kwatie ne ye ne wo pe. Odo ye wei oba afa kwatie ne ye ne wo pe me se tena ne so dini bi e bi tena ne so na wine no. Ajay. Aha. Oh. Aha. Ajay. Aha. Na woody no, na wo kwaba, na wo sorry, na wo konchemu, na wo wakonchen. Ade. Afi wo kunso kwoti ye de ache ani bia mesrew. Di konchen. No. Wo ba no timi chia wo ho sa no wa ma etwe na banchen kakra sa se be yakotie no enko wo wo nchen mu nko ane mu mebe wo straight enu nti no tina ne so sa na wine no ajay ajay oh baby oh baby Matise brebi se koni dini nyina akosie dini nyina akosie dime ajo dime oh kwami dime oh comfort dime oh Abigail dini nyina Abigail dime oh on say ne wukunesu Mejidi se weni age ye pa munni wieye munkosoa na munni ye de ebre ene ye de ye adwuma ene wo bi kunu eni age me se e kina pe obi kunu ekoto ade abeche no e kina pe ne obi ekunu nye ma ne da no okwa akoye e de ama na kina pe oba bi timi ka se mi kunkronto ntoma nche me da me se ene edi a wadi ni okina ko beja na girlfriend e kina wo beja anaju ya waja no wotena ne so di ne ba ku waja no bre bia tafri na no ho a me se ba ku kra de wo su ba ku si enti ama wonim we nyina ye won se wani ewu a woda ho wonim we nyina ye enso se me fere me sremo e ma ne mpem ene ye nto aso na da ne da ye ni ye kunu no mu ye ye momo ani nje ye mfa buo ma wo mo ye nsiesie wo mo shata ade na enya aka che ne se odo ye watade a wo hye ye die ma mpe mama final words na yenko ebre na ye be ye da etiefo nyina sese omunya abre ema ye muni ho aye ni ho ni amesra ne se obi hu ni a ne partner epe na yenyi ferie emfi asetena ne abrabo aye wo mu aware mu ferie ni ho wo ferie wo aware mu aware ne nkoso nti mesre se yenyi ferie emfi aware mu yo yeah that say mama sister Getty just there we are sisi comment amenya wa say na me share mystery no oh yo ye beka kwisi ane say ye ndo ye kunu mu ye mbu omo na efie nye de efie nye boko na mema no nso body odo no omo hwe enye maye yo michi Abigail yo Abigail so mama me pacho hello Odo Ntaban good morning and good ni na bi welcome me do no but I boko Mr. Ebi na and let you hey tell me names are to make kasasa me mama you go ya na efele mu nemo katre ma ne se me se o ma bo modin bi o mu kuru mu edi ye wie oba bi o ni ejuma bi anko pe ejuma keke e fi se me se
sika ofia akola esu ofio e mo mo ni ejuma baba yo bye Mr. Mama anointing no dia me bebo boss no leje du no wadi nka dia aba no se enije bebe fia ne fisika okay sika mo odo enije ene fa hudi okay sa be ma ye adwuma na oba ye adwuma enti ase no eye kitwa bi wokwa wo de aba oba wo de aba be ma de aba be ma ntumi nka nche se fa body adu atwi usenta anankasa beto onimisasa ada wanto no nso wo bi abe den wo beto eni ntino bra ye point Margaret anointing obatia masema ni se emma munno mukrunum na mumpeduma enye na munja nyonkofa oba bi onum no gina bontini na danfu bo nsekura wadawa odibekwa ko twice water odibekwa ko bo nsekuru munjai na peska na fa bua be ma no na anije emrefi na awale enso yeda se ha abedwafo ene de yeni age fi se ma no yenso yeni abaye ho so eyie pa nti no yeda mu nyina ase abedwafo ebusuafo yakasa ya bre entie no kwa Sister Getty Mama Monica Mama Anointing yeda mu nyina ase wafutu sema etise ya mode amayen ye bra Ecolak or say wow nice job I am navigator or say please can I have what a date and no why there no ana Sister Getty one ho ana say ana me de no me de me fia me kodi me kun enti no minim ya ye wande obia ware enti no minim se menyeje ho keto na ma wo bepe date ne de a me kwajeje ho ama me kun na makodi no enti mepe bi ama ho ana say Odo Ntaban date na arena no bra na be pick forms because omo no ye be kire mu ama niema ye kan nyina waye ubi ama wonso wani age ebusuafo ye bre no enya ayebe enti ye di dwumadie no ebesi